The mo zomi in Kwan Oklahoma ZIOK media thu thang Taangkona panin ong muaking tutung kong Taangko ding thuluteng ZIOK intek na to khodo tu ni le somle sagi nuam takke bol zo tu sa job corps panin zomi somle sagi in gwalzo na lukhunel kai ong nga Oklahoma State in motor holte zui ding thukun thak khat ke bol khia tu sa khopi le akim na ya om zomi saiteng tu sa le akim na ya om zomi realtors teng lungdam pi na le da pi na chi teng Taangko na ong nei ning thu thang aching zo in ZIOK intek na to akibol khodo tu ni le somle sagi nuam tak ki zo thei leitung minam tuam te sunga zomi te zong minam lian minam pi ching I hi na ong lakhia ingei na hoi ma khat a hi khodo zong abeisa October somle thum tu ni le somle sagi ni in ZIOK ki pol na vai hom na to thupi le nop chi takin ki bol khin ta hi banga lo chinna inga theina dinga ama pang aki helkha agim atol makai khem peule khodo muwa ka ong pai zomi khem pe tunga lungdam na lian pi kongko hi tu sa job corps tu ni le somle sagi sang to poya zomi somle sagi in gwalzo na lukhunel ka ong nga tu sa khopi sunga om sang khat a hi tu sa job corps sang pipanin tu ni le somle sagi ading sang man na graduation pen October ni som ni le sagi tu ni le somle sagi ni in tu sa job corps center a nopchi le thupi takin kinei chi thu ki za hi tu sa job corps graduation panin anwaya zomi sang nau pang mi somle sagi te in gwalzo na lukhunel kai onga theu hi security panin gin khai khan khup zam swan pau khai thong khwal pharmacy technicians panin chingdim le hausian sang health occupation technology panin thangching man huai man kim khup muang chinglun man di nuam chiang swan carpentry panin samuel khai kham khai thang tuang chi tengin gwalzo na lukhunel kai onga theu a hi manin ZIOK ke pol na min to nak pi takin kilungdam pi hi Oklahoma State in motor hall te zui ding thukun thak khat bol khia USA gamsung zomi tampi aten na Oklahoma State a motor hall te zui ding thukun khat ke bol thak ta hi to thukun thak a hi le Oklahoma State sunga highway lampi te a taglampang bek zui ta ding chi le velampang pen imaya te makhel na ding beka zat ding chi a hi to thukun pal satin palikte nong matle dola za panin dola zani som thum le guk chiang ki lew sak ding chi Oklahoma highway palik bu Dwight Durant in gen khia chi news on 6 te tungton in ki za hi thukun pen ong tung ding November ni khat tu ni le som le sagi ni akipan kijang ta ding a hi manin Oklahoma sunga motor hola khwal ong jin pak zomi te le na sep kwan na cha na wak suk wak to na te a zomi motor hol ten hi thu thei ko ma kidom sa a iom tek ding akwa ma peu iki han thon hi tu sa khopi le akim na ya om zomi te nei sa sai pi teng tu sa khopi pen USA gamsung zomi te khopi ichi ma bangin ni simphialin mi pi iki belap na zuin zomi sai nei zong ong ki belap to ta in tu ni chiang a hi le sai gu ki nei ta hi pen zomi mi pi te adin i ham phat na lian pi khat a hi ham sa pi taka nazon khiat sumle pai te zomi te khut sung ma atun ki theina ding in izomi sai te ma a thapia a ilei sak tang ding iki han thon hi zomi te saya nazat khiat sumle pai te sung panin pasian adi akhen khia tu soma khat te chitpiang na te chi bangin ongjang kheki ku a hi manin zomi te sai a vanna lei tang na pen na theilo kalin minam le pasian na asem na higi hi namdang te adyakin mong te Vietnam te in zomi te sayong del tang hello hi amau le amau ma tha ki pia u hi zomi te zong pilwang takin ele e ma tha ki pe tang ni tu sa le akim na ya om zo sai teng aban banin ong sim su ning khatna a okay Asian market owner pusing pi le pi mang tong te hi in sai hon hun Monday pan Saturday khodam hun jingsang nai kwale lang pan ni tak nai sagi kholum hun jingsang nai kwale lang pan ni tak nai gia chiang hi in Sunday ni pen sun nai som le ni pan ni tak nai guk chiang zong ki hong hi address 6916
South Lewis Avenue Tulsa OK 74136 phone number kwa khat giat ni kwa ni giat khat to ki hopi thading hi ni na a Hornbill Oriental Grocery owner pu mang sen le pi susu te hi insai hon hun a hi le Monday pan Saturday khodam lai tak jingsang nai kwa le lang pan ni tak nai sagi le kholum hun sung jingsang nai som pan ni tak nai giat chiang hi address sagi ni giat ni South Lewis Avenue Tulsa OK 74136 phone number kwa khat giat sagi kwali bem ni bem thum to ki sam thei ding hi thumna a Mahar Oriental Market owner nungin sialteng te in kwan hi sai hon hun a hi le Monday pan Saturday jingsang nai som pan ni tak nai sagi address 13101 South Elwood Avenue Glenpool OK 74033 phone number kwa khat giat ni kwa guk sagi nga bem ni to ki sam thei ding hi Lina a Olive Asian Market owner Papita Lalpi te in kwan hi sai hon hun a hi le Monday pan Saturday khodam hunin jingsang nai som pan ni tak nai sagi kholum hunin jingsang nai som pan ni tak nai giat address 6849 South Peoria Avenue Tulsa OK 74136 phone number kwa khat giat sagi ni giat li giat ni to ki sam thei ding hi ngana a Grace Asian Mart owner siamung tongte in kwan hi sai hon hun a hi le Monday pan Saturday khodam lai tak jingsang nai som pan ni tak nai sagi kholum hun jingsang nai som pan ni tak nai giat address 6927 South Lewis Avenue Tulsa OK 74137 phone number kwa khat giat nga bem sagi ni li giat to ki sam thei ding hi gukna a Zode Asian Market owner le partnership sia kap tong le sia thangboi te hi sai hon hun a hi le Monday pan Saturday khodam lai tak jingsang nai som pan ni tak nai sagi kholum hun jingsang nai som pan ni tak nai giat address 500 West A Street Jenks OK 74037 phone number kwa khat giat nga guk kwa thum khat sagi to ki sam thei den hi Zode Asian Market panin pasian na sem pasta ministry van only te 10% off chi jong ki jak be hi Tulsa khopi sunga zomi realtors teng Tulsa khopi sunga zomi te ipol chin sem na to ki zuin in nei thak jong ki belap zia ta hi zomi in leinuam te adi in namdang te kya nga hu na nget kul lo campaign ki samloin in nei theina dinga aki samwai khem pe ongwan pi ong hu thei ding in kumpi thei pi in zuak in lei theina license anei sit set tuni chiang zomi realtors mi guk omta hi manin ZIOK ki pol namin to nak pi takin ilungdam pi hi Tulsa le akim naya zomi ten in leading na nga isut hunin anwaya zomi realtors te na contact le chin nakisap na bangu ong van pi dingin aman sain ongak denu hi khatna a Sianu Chingsan Kim at Siama San Kim Henry Hines Realty LLC office address 104 East A Street Jenks OK 74037 office phone number kwa khat giat ni kwa giat nga giat cell phone number kwa khat giat kwa nga kwa giat nga Nina a sia khup khan kam at sia kam Zion Real Estate Professional Sales Associate office address 7633 East 63rd Place Suite 300 Tulsa OK 74133 office phone number kwa khat giat sagi nga bem cell phone number kwa khat giat guk ni nga li guk nga khat Thumna a sia lang sian khub at sia lang boy Keller Williams Realty Realtor Associate office address 4745 East 91st Street Suite 100 Tulsa OK 74137 office phone number kwa khat giat li kwa guk ni nga ni cell phone number kwa khat giat khat li khat ni kwa Lina a Sianu Nyangel Ching at Siama Nyangel Real Estate Agent Dave Port
Company Office Address 1629 South Peoria Avenue Tulsa OK 74120 Cell phone number Kwa Khat Giat Kwa Thumli Giat Ni Bem Ngana a Sianu Zen Lundim @Siama Lundim Henry Haynes Realty LLC Office Address 104 East A Street Jenks OK 74037 Office phone number Kwa Khat Giat Ni Kwa Giat Nga Giat Cell phone number Kwa Khat Giat Ni Khat Bem Nga Kwa Lungdam Pi Na Tulsa Khopia Teng Lai Bung Khomi Hat Lang Be Tang Thang Khan Siam Tha Siam Le Tulsa Khopia Teng Lai Bung Khomi Naw Lak Be Lia Ngai Sian Wap Wap Te Abeisa October ni som ni lekhat tul ni le som le sagi Saturday ni in FGAIM biakina Reverend Dr. Damswan Mung Makaina to siang thau kiten na nopchi le thupi takin nei khin chi thu izak manin ZIOK ki pol na in nak pitakin kilungdam pi hi lungdam pi na Tulsa Khopia Teng Tamu Khomi Buan Sing Be Tang John Thanglian Tun Pi Le Zomi Te Sunga La Siam Le Pasian Ong Zat Sak Iang Tan Pi Ma Sejang Khomi Naw Lak Be Siama Kimpi Te Ong Tung Ding November ni som lekhat tul ni le som le sagi ni taklam nei nga hunin Yale Avenue Christian Church a siang thau kiten na nei ding chi izak manin Zomi in Kwan Oklahoma ki pol na in nak pi takin kilungdam pi hi Da pi na Tulsa Khopi Sunga Zomi Paul Pilian Khat Ahi FEMC Paul Pi a founder le senior pastor Asem Lai Tak Reverend Dr. Chin Khokham Etsia Kham No Pian Na Pa Pu Khwal Zavum Hadlang Kumsom Gyat Le Li in Abeisa October ni som ni le thum tul ni le som le sagi ni in damlo na hang to Nuseta chi thu izak manin ZIOK ki pol na in nak pi takin ki da pi kilai nat pi hi Pu Khwal Zavum Ave dingin Tulsa Khopi panin amonu siama chingle atunu lia sian lunte jong kolpi awachau a amau kolpi atun zo u ni thum khichiangin ongnu sia chi jong ki za hi piana pa in ongnu seta chi azak chiangin Tulsa Khopi panin sia khamnoin jong avadel pa a chidamin kolpi tungkhin ta in apa luang hom jong vuina nei khinta chi jong ki za hi Puong nusia na hanga ada akap alungleng khongai atu ata sangam tanaw mel the khem pe ibyak pasianin ong he nep sak chata hen chi ZIOK ki pol na in thu kinget pi hi siate in kwan jong chidam taka Tulsa Khopiong tun ki na ding u thungen na to phok tek ni Abeisa ZIOK News Taangkona ni na pan po phatna EBC Paul Pipan visiting pastor Sia Zam Chin Khub Akichi Kha Pen Sia Zam Chin Kap Ding hi zo hi tu tung ZIOK media thu Taangkona hi zaong nei hining hi ongen zomi khem pe tunga lungdam ma ong ke kamin go lo nyang hi